yabonye izuba tariki 20 Gicurasi mu 1992 akaba yaraje kuvukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba rero avuka mu muryango w'abana 7 ndetse akaba yaraje kuza gutura mu Rwanda azanye n'umuryango we, baza gutura i Kigali ariko baza kwimukira i Musanze. Yaje kuba yiga amasomo ya siyanse mu mashuri yisumbuye ndetse aza no kuyakomereza muri university aho yize pharmacy, aho yayize mu Buhinde. Uyu rero akaba afite umwihariko yuko ari we muhanzi wenyine utegura igitaramo kikaba gishobora kuzura, akaba yakuzuza BK Arena ari umwe gusa. Mwite Mbonyicyambu Israel wamamaye cyane nka Israel Mbonye. Ndakeka iyi ndirimbo yagufasha kuryoherwa. Ninasiri na Yesu yanifanya niwe